Dobar dan, danas ćemo vam pokazati kako složiti Rubikovu kocku. Ja ću si izabrati žutu stranu, tako da vi odaberete koju god želite. Prvo moramo sastaviti 3 zelene ili koju god želite. Jedan je ovdje. Nju ću ovako okrenuti, staviti ovdje, ovako, dići ovdje i sad imam ovdje 2 žute i 2 zelene. Onda tražimo još jednu zelenu žutu. Tako, našli smo ju, ovdje je. Nju okrenemo ovako i još jednom okrenemo. Spustimo ovo tu, dole i okrenemo, tu nam je ona žuta, okrenemo da nam bude ovako 3. Dignemo, imamo 3 zelene i 3 žute. Ok, idemo dalje. Sada nađemo narančastu. Meni od ispod, tako da ćemo ovu tu gornju staviti gore i ovo gore. Pa zaokrenuti 2 put, dole i dole. Tako sad imam tu 3 zelene, 3 žute, 2 narančaste i 2 žute. Idemo dalje. Jedna narančasta mi je ovdje. Znači, dignem tu, stavim tu. Mene zezna kocka. Tako, znači, sad imamo narančastu ovdje. Okrenemo iza, stavimo ove 2 narančaste ovako i vratimo ovako da nam budu 3-3. I sad imamo već 3 narančaste, 3 žute, 3 zelene i 3 žute. Tako, sad tražimo plave. Evo nam tu je jedna plava, nju trebamo staviti ovdje gore. Tako da ćemo ju okrenuti, ovu spustiti dole, ovu opet okrenuti i sad je na svom mjestu. Vidite? Onda tražimo još srednju plavu. Ja sam ju našao. Stavimo ju ovdje. Odemo jedan natrag. Spustimo ova 2 dole. I okrenemo da dobijemo opet 3 plave, 3 žute. I dignemo. Imamo već 9 žutih i 9 raznih boja. Sada nam je ova tu krivo okrenuta. Nju ćemo dignuti. Spustiti u stvari, maknuti i tako. Sada, ova nam je opet okrenuta prema dole, tako da ćemo ove 2 dignuti gore, okrenuti 2 put ovu dole, vidite, i spustiti. Tako. I sada moramo naći da paše na boje. Tako, ja sam našao. Sada, sad moramo naći dobre boje. Kako ćemo staviti ovu zeleno-crvenu, ćemo staviti ovdje tako da stavimo boja na boju, okrenemo još jednom, spustimo ovaj tu dole, pa okrenemo tu, mene zezna kocka pa mi teže, dignemo opet gore, pa još jednom okrenemo i spustimo sad ovu dole i ovu vratimo i dignemo samo. I sad je ta ovdje. Idemo dalje tražiti. Evo, ovu tu crvenu plavu ćemo staviti na ovdje isto tako. Znači, stavimo ovdje, spustimo ovako, dignemo ovaj tu gore, spustimo ovo ovdje, spustimo ovdje i okrenemo. I opet vratimo. Sad imamo skoro sve. Tražimo dalje. Sada
ova plavo naranđasta ide ovdje. Zeleno naranđasta, pardon. Ide ovdje. Okrenemo ju ovdje. Ovu ovako. Ovo opet ovdje. I ovo dignemo. Onda produžimo. Ovo spustimo i vratimo. I sad dignemo gore i to je to. Još jedna nam fali. A ta je ovdje. Plavo narančasta. Treba doći ovdje. Okrenemo ju ovdje jednom. Pa ovaj spustimo. Pa tu stavimo. Dignemo ovaj. Tu stavimo ovaj dole. Ovo vratimo i dignemo opet gore. Sad imamo dva vijenca. Moramo sada svaku ovu boju staviti na svoju. Evo naranđasta. Nije dobro. Crveno-zelena. Dve vam uvijek neće biti dobre. Ili možda nekad budu dobre. Evo kako zamijeniti te dvije. Tu moraju biti dobre, a tu loše. Tu nedobre. Kako da drugčije rečem. Krivo stavljene. Znači, sada ovo dignete gore i ovo tamo. Sad ovo vratite i ovo vratite. Čekajte, malo sam se zbrkao. Ovo ovdje. Tu. Čekajte, nešto sam zbrkao. Ti. Vi ostanite tamo gdje jeste. Ja ću samo ovo malo. Ja sam nešto sad spetljio. Čekajte, malo sam zbrčkao nešto. Tako.
Tako, kad smo dobili ovo, da su nam dvije dobre, dvije loše, stavite da vam su loše ovdje, a dobre ovdje. Sada, dignete ovaj ovdje i ovaj ovdje. Stavite. Čekajte da se malo podsjetim kako to ide. Ovo ovdje. Aha, da. Znači, dignete ovo ovdje i ovaj tu dignete tamo. Sad ga vratite. I... Ne, nije tako. Ovo ovdje. Tako i tako. Sad kad imate sve ove dobre, ove su nam krivo obrnuto, su nam okrenute, vidiš? Te zeleno, bijela, treba nam biti obrnuto. To ćemo napraviti tako i ova narančasto bijela. Držite ovako. Sada dignete ovdje i tu. Ne, čekajte. Malo sam zbunio. Ovako. Dignete, pa ovo ovako. Da vam bude ovako. Pa tu dignete opet. Pa opet okrenete. Pa dignete. Pa opet okrenete. Pa dignete i okrenete. Tako. Sad je ova dobra. Još ovu. Znači okrenete ovaj gornji. Dignete i opet isto. Tako. Pa opet. Još jedno. I gotovo. Tako. Kad imate sve dobro, morate naći ona koja vam je dobra. I onu koja vam putuje najdulje. Meni recimo da vidim bijelo, narančasto plava. Ova tu mi ide ovdje, ta mi ide najdulje. A ova mi je dobra. Dobru stavite u ovaj kut, a ova koja ide najdulje u lijevi kut gore. Koja ide najdulje, spustite ju dole, pa ovdje okrenete. Pa 2 put spustite, pa 2 put okrenete. Još 2 put spustite, sada jedan natrag, jedan dignut. Okrenete ovako, sada jednom spustite i jednom okrenete. 2 put spustite i 2 put okrenete. Tako. Još 2 put spustite i jednom okrenete natrag, jednom dignute gore. I tako. I Rubikova kocka je gotova. Hvala vam što ste gledali. I doviđenja.